I my dear friend kaham datang noi malai mani bangai belai sal kaham. Ingkana friend tini kira omon tui je salane sini je income na tui jeng hai yours ro belai ne tini hayo problem ngui tongo. Kabang borong na tui ni problem ngui tong ke boni bakai solution man nai. Lama bo lama o hinkana sini future table ham nai. Ke boni tui tini kisah kok salai sini. Ke angkana filosofatia ang motivation speaker te business consultant. Ke tini jadi ni problem ro tui salai ni thang thani o kaisa story be salai ke bahai na. Ke sing story be ni salai sini. Ke story ke nung busi mana korok thambar loge tong nai ro. Borok joto na janja par lama choice khaine ha. Pia bomo lama hamko borok sing silai nai. Ke story silai sini. Ke borok kami kaisa borok ni tong kaisa kapur kami hungzaga. Kami o na borok thang thana asai lele ha. Korok sani bo mungkin mesang, te korok sani bo mungkin kaptong. Te korok sani bo mungkin kakasa. Ke borok ketha belai best friend. Serai function na belai best ke borok tongai le ha. Baksa por lai win. Baksa tor lai le ha. Aga pore win. Jokon te metric roni ngai le ha. Abal ke na joto na janja branch khazang wi thang ha. Ba masa kini science pore ha. Masa ke bele na commerce pore ha. Te masa ke bele na arts pore le ha. Happen school kaisa na borok pore tongai bo. Hake hai na hai college kalai pro kene borok joto na kagri thang pale le ha. Masang kebla ne engineer porela ha. Khatong kebla ne na porikha bokena commerce porela ha. Te masa khaksang kebla ne arts porela kene joto na janja college branch khazgai pale ha. Janja college alka ngai pale ha. Hakane borok janja sakharmani bai interest bai nungma bai kene serengui ne borok serengui ne complete khei borok no porano complete khei phaile ha. Haka phaile kami so phaile ha. Kami sok phaile joto data kami ro tongai phaile ha. Hakena income khaini jora ma bai borok job nai tungoni channel ha. Job belai ne sakthrai nai tu le ha. Ka job sakthrai nai tu le ha. Haipana borok job mal yangai tong ha. Tani mle sarkar bu namal yangai tong ha tabung ni nai nai di. Tabu dunia bu si speed ke solai tong. Kena joto ne robot mang ne phai tong ha. Robot mang ne system thangwala. Hani bangai ne sarkar bu job borok na asing nama yang tong ke boro jaga bo betul jaga bo job maya ngai tong ha. Belai depression belai khorni hinjak ngai tong borok. No bo daily kutuk jaga income kere hai shop kere. Bang mat dewi ne ke income kere ni bang belai ne borok. Khorni ngai tong na samung bu malai liya. Bose apro somoyo se belai ne hothat che kahan nung la ha. Tabung mesang. Bokene contract basic ke job mala ha. Masih 15,000 roy. 2 bosor ni contract base khawi babu job mala ha. Gebo ni job 15,000 ha kena 15,000 kena job khai ni chele ha. Hakana job khai tong ha. Belai ni job khai tong ha. Pia bo 15,000 je salary mai tong mane bo bai bo je lifestyle tong tong mane je college pore pore ba tong bai pore je lifestyle bo tong tong mane urang bai bo kolor ro mali yang tong ha. Urang bai bo mana satisfied yang tong urang bai. Haipana te option kri bisio no bo belai no bono no saktare bono no khai tong sama. Ge bos kha bisio se bo satisfied ingya kintu boni kami borok ro boni bo pa boni takho bu boni kami bono jo toro no bono leng kana bono respect ro we bono belai ne proud feel khaiwi tong belai ne boni bangai kahana wa sok tong belai ne gate kharoksa hai ne hai commerce pore nai khatno bokhle ta khaikha bokhle na business khaini chele ha self employed tabok rang bo no kisa na we te bad baki loan rok na ya kro loan re pra ke loan rok na ya kro bobu business khaini chele ha boron kaisa kami gan on kaisa bazar tong u bazar on kaisa bo juta dogan kholok la ha bo loan rok na mani rang bai ne juta dogan kholok we bobu kamai khaini chele ha u juta dogan bo self employed hu ga kana kamai khaini chele ha pia boni oro jaga wa asu business ni skill kre sel skill asu kre ni bangai ni bo asu customer bill khami ya customer asu ma ya ngai tong je bo nangmani su customer ma ya ngai tong kete oro bisio se tabok to nai ni di online ma nang tong go online ma ni bisio no oro buk ma customer se jak tong ge bo ha kete ni bo business bill khami ya ngai tong ha ge bo ni asu loan na ja suthai ro subai mandro ki kisa ntong ke income bo asu stable ngja ya
bo je mu sung man hai ki income bo ung je ngai tong ne hai pa ne bo no blai ni bo ni kami bo ro bo no proud feel khai tong ne I homo hai ki kai shi income khai tong ne bo ni bo sala ro bo I bo hai shi phona hai sing din ha di bo la ga kai shi khai tong ne blai ni bo ha ka sul ja gai ne ung tong ne hai pa ne bo ni bo kha bi si ne bo asu rang no tui asu satisfied ung je ngai tong kho ke te khoro sa sa bo te khoro sa na khak sang ka tang kha bo khna job bu malia te loan bu malia tama khai shi nei bo pal ma ja liya ka tama khai shi nei pal ma ja liya ngai tong apar no sal sa bo ne ro bu khorok sa mentor loge ka hams ne mentor guru bo ne ro phai shok phai ro phai la ha ulo bo guru ma ne wo se kam guru ma ne ya apar no bo phai bo ne ro thani shok phai ro phai la ha bo no sa phai la na ri khak sang angle nung hai khen ang sal sa khor me hi tong ma ne ang ba kai se industry free no business skill phorungo ga oro jago srengte income bo khaijang nai opportunity roi tong ga oro thangai ang bo srengoi ne kabang ma ang bo srengoi maoi phaila ha ke oro belai ne ka ha belai ni enjoy be ang oro jago srengmani bisingo nung bo musu khang khen na o jago nung bo sreng ma wo ke bai ke sa phaila ha ke sa phaila ke bo khaksang belai ni bo ni kong no khana interesting ki sang jala ke interest ung jang mani bisingo no khandi dologe khandi mentor omo business la tambo omo la tama opportunity tambo singla bono apro khana sapila ha je mentor sapila ha omo khana kaise direct selling ro omo ka opportunity roi tong apro khaksang tai sapika company de te company roge ekdom chajak liya hai pa ne boni mentor bu sai khana ro mani bisingo no free hi samani bisingo no khaksang bu free siba wansu ka bo free siba surnai ma nai sine ka nai pa ma nai sine ka hai to ma sile ha ko free si tang na tama khoti thang nai ba nai ni mani saw ha ke bo bu oro jaga wo no srungani nai le ha business skill no te srungani nai ha srungani thang ha seminar ma jagla ha training ma jagla ha ba ma training kotor to mo oro jaga thang ma jagoila ha ke kabang ma boro no apro ni wo no je success unja boro no phai kabang ma 사파일라 그 번은 꼭나 뭐 belai focus kai khanai nai la ha ke na srung tong boy ro por te ke srung tong bo clear ke saiman la je business khaiwi rang pichak kabang aje sinai ba success ung sinai han ke na bus kani boro tama namjagui tong bono pulas ka ma businai te plus assets na woni bangai na u borong na right mindset roi bono kaisa perfect ke bono phurungoi mane busiroi maronai bono ma phurungnai bohai ke bo busi thangla ha 3 ma jorati bo srungmani bisingo na ke boni income nai ni lesine afro first mano ke no boni income 80 taka angla ha second mano ke no boni income 360 taka angla ha third mano ke boni income 1000 ngile ha ke 3 mas pore ke no bo clear ke bosi mani bisin chin o direct selling business ba belai chi kaham bele oro ba tong sam hoite belai chi kaham phurungui tong bele bono bo clear ke simani bisin te ne bo fast boni dol je khatung bai musam bono phai safaila bono phai sabai pharo boni logero bai ke boni income sungjagra la fast nungle income bo suk mangkha bo suk aje makha ke boni income bo phunuk la ha nai monai jagra la ha sai nei shoka hai ke oro jaga blind perfect skill phurungja oro sai nei shoka hai phana nai monai jala ha nai monai jala lengka na ke bobo ha pa tong ma ya bobo ang khaima bu believe khaijak ba boni kami borong no jo tono thang sai pila ha boni kami borong bu same to same jaga hai hir faltu phe hai fraud phe hai tama bu mungsa ju phar se rojak se hai direct selling bung sa se hai no ke se hai direct selling hai bopro gani pai nei bopro hai pai nei ba halia in chalang ka khaija ge ha ken bo ba thaglia ha ki khai to moni bisyo no bo boni kong no khorok sa boro boni kami ni busila ha busi woi ni bo bai bak sa ke sam tanga ni ba srunga ni chenglia ha ken bo teluk ne agok tong o boro ba selen so moni bisyo no ke pura perfect ke sel skill to ibo khana srung tong je khak sang khena kitabo asung ne story khena gatabo nirong no sawi khana ro de
borok gothani bisingo no tabo mosang khibla no tak job khaila ha tabo khatung khibla no self employee khaila ha tabo khaksang khibla no bokhano direct selling o business khaini chaila ha hakana gathang thana live ago woni chailai tongaila ha ka oro bisingo no khatung khana income kom ne bang ase happy yang ngai tong no ke tabo mosang bo haine income kom ne bang ase happy yang ngai tong no bo khatung business bil khame yang bo hai ngai tong ke tabo omong khana khaksang khana bon bi income kom kho bon le bro ni se ka mas income kom kho hai pa no bo khana oje bo samung khai tong no bo kho future no na ho bo kho si ha ba bo khana belai ne khushi ngai tong no belai ne bo kho khushi to income bo ni thana belai kom kho pia us hamung no belai khushi ngai tong no ke tabo logero my friend subani life mam la ha kung na ha o ka thambaro khorok thani bisingo borok je choice khaibani wo te 5 বছর পরে ওখানে সবানি লাইভ বো মামলাই হ্যাপি अवेलेबल টাইম अवेलेबल রাং अवेलेबल হাই খুশি হ্যাপি কেমা তং কুনা জাকে সবানি লাইভ বো উংকুংনা হাবরক গথানি বিসিংগো গেদ প্লিজ কমেন্ট খাই সাই খানা রদি সবানি লাইভ হ্যাপি কুংনা হা গনে বাই কেন जों সার্চ মা খাইলেনে চিনে লাইভ বো গিত তা সবাং কুংনা হা তে তমানি বাঙাই উংকুংনা বনো কাইসে রিজন তৈয় কিসা কমেন্ট খাইবি সাই রমা কেন সাই খানা রমা হা বাস anong panon busi ramala hang kana belaine nonang hambai maro laine jana asang na hambai ingkana tei nang o video ro ni story ro no je chini relative chini society gote tongmani ro no nang sajak la hang kena nang o video no nang share kai ni ne dolbai ro no nang sirai ma te plus nang ama hai video ro story ba video ba ma te update khai tong ge bono nang log log nai ni bangai nang subscribe te bell icon no nang click khai na mo hambai ingkana anong comment khai ba sung no comment khai sai khana ro de